Ino neo mbica iria tutungite gicigo-ini kia mukuru kwa Ruben Embakasi South. Matigari ma indo na mauthio moretwo ni mwihoko. Mita 30 kuma haria marakite nyumba ona cienderio ciao. Rũĩ rwa Nairobi ruthiĩte na mbere gũtherera na hinya o ũrĩa mbura ĩrathandana. Mbica ĩno ĩkĩanĩka maitho-inĩ ũgwati ũrĩa ũkũrĩire aikari maitho. Hii shughuli ilianza saa 2 asubuhi. Hakukuwa na time, tulipewa notice ya siku 2. Siku 2 hata hakuna kitu ningefanya. Kama naishi hapa ningefanya nini? Nothing. Aikari marauga ona kũrĩ ona ũgwati matinaheo mweke wa gũthara indo ciao. Ona gũtuĩka nĩ kũrĩ na arĩa mahotete gũcokanĩrĩra indo ciao, tũrĩa nĩ metuete mweke ũyũ kwĩhurĩria. Kuna kipanda ya nyanya nategemea hapo. Manyanya zangu ziliharibika zote. Tumelala hapa, hata sufuria siko pale. Tumenyeshewa usiku yote, hatuna cha kufanya, hatuna mahali pa kuenda. Tulifanyiwa kitu si haki, wacha nikwambie ukweli. Sababu hiyo tinga ilikuwa inakanyanga hizi vitu zetu, hata zingine kwa duka inakanyanga. Tunaomba tupatie tu wiki moja. Tukaambiwa ni 48 hours. So chief akasema ni power from above. Si chief ndio tunakaa na yeye. MC akakuja pale. Akasema ni power from above. Sasa sisi tukakuwa ni mnyonge, hatuna mtu wa kutetea. Wa muhiano mũrĩmi ũyũ augĩte araire heho-inĩ akĩriĩra ng'ombe yake ĩrĩa ĩkũgeretie kũiywo maita maigana ũna, nao angĩ magatigwo mahehenjekete ngoro amu marauga ona gĩa kũrĩa maraheo na mũthutũkanio. Jana tukaambiwa kuna unga inakuja huku tupewe. Hakuna unga tulipewa. Walienda wakapeana huku, wakaitana huku usiku. Wakapeana unga usiku, hatukupata kitu. Sasa hii tunahangaika hapa, hata hatuna mahali pa kulala. Hatuna vitu hata moja, manguo zetu zulianza. Hii nguo tu ndio nilivaa jana na ndio sahi, na mimi ni mwanamke. Hebu niambie ninakaa aje? Tungepewa muda hata mwezi moja tuko sawa. Tungeama. Na hata kama mwezi moja, juu saa hii tuko stranded, watoto wanalala kwa hii baridi. Nyumba ziko hapa just 500 meters ziko pale. Hizo ni affordable houses na zingine zimeisha. Tungeenda kuishi kwa hiyo nyumba. Chifu ametoroka. Na hapa mahali tuko, chifu ndiye alikuwa anauza. Ako wapi wakati watu wamepomolewa? Chief ndiye alikuwa anauza hapa. Mimi hii ripoti ifikie rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samuel Ruto. Ama chief wote wa Embakasi South watolewe kwa ofisi. Ũmomori ũyũ ũkĩte thikũ ĩmwe thutha wa President William Ruto kwanĩrĩra atĩ nĩ egũthamia andũ arĩa othe maikarĩte gũkuhĩ na njũĩ na kũrĩa kũngiumĩra matuĩka ma tĩri nĩguo kũnyihia ikuũ iria iracũngĩrĩrio nĩ mĩiyũro ya njũĩ na ndemu kuna thingo. Nake mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ũrĩa ũraceria aikari a mĩena ĩtiganĩte ya Nairobi arĩa mahutĩtio nĩ mĩiyũro nĩ aroririe thirikari ĩcarĩrie andũ ũikaro mbere ya kũmathamia, ĩndĩ nginyagia rĩu matirĩ mũbango ũcio kana nĩ ũrĩgĩa na umithio o wothe. Iribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.